Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tamang. Duh, jumpa siapa? Dokter dengan pasien lain. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. So nak kata, Basyaria, dok. pu yang jil mentu teman dik Basya. Nangai lahi kata apa dum dik Basya. Anggai sa melenduan Tuan Merua, dok. Tuan merua kepadum. Yang ke-15 kurang, dok. Ya. Kau ke cewek pu cowok. Ya cewek lah, dok. Tinggal 4. Cek kiro, dok. Nomor HP padum. 0815 60 87. Nah, pakai len pun hana adik Basya. Lon BBM na, dok. Len na, cipa. Nyambe tua bagi pin BBM ber. Sebetulnya dik Basya pun sakit. Cium, dok. Botah cilon cik dile. Kakim. Malelong, dok. Pu api male. Dah kena julum periksa. Sang bahi anak sakit sepu lah kau. Acih apa nak ulang terunggu akiban. Oh, agak merah bacutnya. Pian apa pupu. Acih dik Basya buka wajah je nak dapat teleskop nak tak akiban keadaan dalam. Hah? Mai dong, malel gede. Muhan handa tak detak jantung. Suat ju male. Cina ju dak maksud. Ya iyalah, suat ju. Ke boleh kodak muka? Ya ke lah mek male suat ju long doktor. Lun ka biasa lo data lagi na populi. Tapi long dak hantam langsung lah mereka ni ke raga maka malel. Hana mampu pi male. Buka ju nak ada periksa nak bagah le. Cicit, tapi meningin kena dalam dong ber. Malel. Hana mampu pi male. Meneu buka ulung sud ne. Baku sud long ile man ber mek male. Bana meneu lo buka yang kusud ber. Jina buat ci suat ju baje ro ne de Basya. Nah, mak nak periksa silakan ju suat ju. Uma nalom go mentang baje kiban nak periksa yan. Sampai hasut lom man lebih tu mada menan kiban nak periksa yan. Ji payah berdepeh kulit nak periksa man hai tim dia dengar su. Malel dah dong. Sun ro ni lah selepas itu. Sate lo sulong lam dok. Oh, nyan hana masalah. Anak popu, ada 5 lebih tek pijat tasuk me ke dik Basya. Bukannya giliran dik Basya, aci buka aju. Pulam pre, buka aju. Anda periksa. Jun dok, kabaran. Mana lo madenggo lebih tu. Iban cara ada periksa yo. Ai tu fikir melagian. Man gimana sendok mana subabe? Nyolah rasuk babi bede kulit di mana dah poduk teleskop mo. Lagi yo bede dalam manduman. Hehehe. Lo hang tu Jun dok lagi malel. Masa lu kan si Rory nang. Hana popu nyo buka ju nyo ke rumah sakit nyo. Hana ya pelumah baru lain.